wisata terbesar di Sumatera. Kita masuk ke Palimo, Pasar Palima, kilometer 5. Ya, ini dia. Banyak promosi Torabika. Oh, ini di jalan-jalan ini banyak ini nih, papan bunga nih. Food korem ke 44 ya, ke 40 Rainbow korem. Banyak papan bunga kiri kanan.
Kodam 2 Sriwijaya. Ini kantor Kodam 2 Sriwijaya nih. Nah, ini kantor Kodam 2 Sriwijaya nih. Pangdam bintang 2. Lampu merah biasanya disebut simpang skip. Simpang skip namanya. Ini sebelah kanan ada kantor Caritas yang di Sudirman. Caritas. Depannya ada pusat bank BNI. Nah, ini bank BNI nih. Besar nih. Bank CIMB. Nah, ini bank CIMB. Sebelahnya lagi ada gereja Katolik ya. Nah, sebelah sini ini namanya lampu merah simpang Caritas. Ada Bank BI, Bank Indonesia. Ini Bank Indonesia nih. Kantor Bank Indonesia. Samping lampu merah Bank Caritas. Masih lampu merah. Nah, itu ada LRT deh kalau Bapak lihat.
kali di Palembang. Nah ini zaman-zaman kami lagi masih kecil itu main ke sini. IP ini International Plaza, mall pertama. Ada Bank BNI juga. Ini Bank BNI depannya. Nah ini kawasan pertokoan sepanjang Jalan Sudirman ini. Pertokoan sampai ke Pasar 16. Agung dari samping ya. Nah, depan kita ketemu bundaran air mancur titik 0 kota Palembang. Inilah pusat kotanya. Kalau ke kanan nanti kita ke kantor wali kota, bisa juga nembus ke ini ke Tangguh Buntung. Nah, ke kiri ini Pasar 16. Pasar 16. Ini lampu merahnya. Kalau malam hidup ya, ada lampu. LRT membentang memotong jalan. Kita akan melewati jembatan Ampera. Sore lumayan macet. Kita baru masuk ke jembatan. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell
Timur dari Kota Pati. Nah, kita yang sana, belok yang sana kanan. Nah, itu masuknya. Nah, kita belok kanan. Nah, itu belok kanan itu. Belok kanan. Kanan. Nah, masuk, bayar dulu. Manakah? Oh, sudah sampai orangnya. Ternyata sudah sampai. Di mana orangnya? Kita cari dulu. Mana orangnya? Mana? Mana? Mana aja? Mana? Nah, ini baru orang ini. Ini orangnya nih. Nah, ketemu juga.